салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодӣ бо хабарои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон тақдими шумо мешавад. Шале Гулхоҷа ҳастам дар хизмататон. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 24 август. Рустам Раҳматзода раиси ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон довталаби чорум ба курсии президенти кишвар будааст. ӯ ваъда медиҳад ки аз фирори мағзҳо пешгирӣ мекунад. мо ҳанам кадрҳое ки дорем онҳоро аз даст надиҳем, дигар мамлакатҳо рафта кор накунанд, барои ҷумҳурии худамон, барои ободии иқтисодии миллӣ фаъолият намоянд. оё бо шумораи зиёди номзадҳо ба мақоми раиси ҷумҳурӣ рақобати воқеӣ шадид ва маъракаи гарме барпо хоҳад шуд? ва айнаки Маҳатма Ганди, пешвои мубориза барои истиқлоли Ҳиндустон, дар музоядае бар ивази беш аз $340,000 ба фурӯш рафт. вақте ман бори аввал бо соҳиби айнак суҳбат кардам, ӯ гуфт агар ин чиз арзише надошта бошад, онро партоед. имрӯз Рустам Раҳматзода, раҳбари ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон, вориди рақобати интихоботи президентӣ шуд. исми Раҳматзода ба ҳайси номзад дар анҷумани ҳизбӣ пешбарӣ гардид. дар Тоҷикистон ҳизбҳои сиёсӣ бо ташкили анҷуманҳои худ яке пайи ҳамдигар номзадҳояшонро барои ширкат дар интихоботи президентӣ пешбарӣ мекунанд. баргузории интихоботи навбатӣ дар санаи 11 октябр таъин гардидааст. бар асоси нақшаи комиссияи марказии интихобот ва райпурсии номзадҳо ба мақоми президентӣ бояд то 15 сентябр сабти ном гарданд. Амриддин Олимов имрӯз дар анҷумани ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон ширкат дошт ва ин гузоришро фиристод. ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон номзадии роҳбари ин ҳизб Рустам Раҳматзодаро, ки пештар бо номи Рустам Қудратов маъруф буд, ба мақоми президентӣ пешниҳод кард. номзадии Раҳматзода рӯзи 24 август дар анҷумани ин ҳизб дар Душанбе эълон шуд. дар тамоми донишгоҳҳо раиси ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон гуфт афзоиши сармоягузорӣ ба илм ва инноватсия, ислоҳоти ҷиддӣ дар низоми бонкӣ ва беҳтар кардани шароит барои сармоягузорон аз нуқтаҳои асосии барномаи пеш аз интихоботиаш аст. 0.15% бюджет ба илм хараҷот мешавад ҳар сола ва дар стратегия мо ба нақша гирифтагӣ ҳастем ки ҳамина ба 1.8% мерасонем. лекин баъзе вазорат ташкилотое ки мутасаддии иҷрои шамил ҳастанд, инро иҷро накарда истоданд ва мо дар барномаи худ пешниҳод карда ҳастем ки дар оянда илм бевосита дастгирӣ ёбад ва мо ҳанам кадрҳое ки дорем онҳоро аз даст надиҳем, дигар мамлакатҳо рафта кор накунанд, барои ҷумҳурии худамон, барои ободии иқтисодии миллӣ фаъолият намоянд. раҳматзода бори аввал дар интихоботи президентӣ ширкат мекунад, вале ду дафъа вакили маҷлиси намояндагон интихоб шуда ҳоло узви кумитаи тартиботи ҳуқуқи, мудофиа ва амнияти парлумон аст. бовар дорад бо барномаи пешниҳод кардааш бо дилхоҳ номзад рақобат карда метавонад. дар барномаи мо ҷабҳое ҳастанд ки мо рақобат карда метавонем, барое ки онҳо пеш аз ҳама фокуси асосии бо мардум аст, ба баланд бардоштани сатҳи камбизоятии мардум аст, барои кам кардани проблемаи қазоие ки дар иқтисоди миллӣ дорем. ва ман боварӣ дорам ки як қисми он барнома, он самтҳои асосие ки мо пешниҳод мекунем, мардум онро қабул мекунад. ин бори сеюм аст ки ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон дар интихоботи президентӣ иштирок мекунад. дар интихоботи президентии солҳои 2006 ва 2013 раҳбари пешини ин ҳизб Олимҷон Бобоев иштирок карда раъи камтар ба даст оварда буд. масъулони ин ҳизб худро мухолифи созанда ва мунтақидонаш тарафдори ҳукумат меноманд. бархе аз таҳлилгарон мегӯянд Раҳматзода ва се довталаби дигари ҳизбҳои ба истилоҳ мухолифи созанда номзадҳо ба хотири пуррақобат нишон додани интихобот дар Тоҷикистон вориди корзори сиёсӣ шуданд. иддаое ки номзадҳо ва ҷонибдоронашон рад мекунанд. гузориши Амриддин Олимов буд. ба ҳамин тартиб аз 7 ҳизби сиёсӣ расман сабти ном шуда дар Тоҷикистон то имрӯз 4 он исми номзадҳояшонро барои ширкат дар интихоботи қарибулвуқӯи президентӣ эълон карданд. ҷоиз ба таъкид аст ки аз ин миён 2 нафарашон Саидҷафар Усмонзода ва Абдуҳалим Ғаффоров
аллакай таҷрибаи рақобат барои соҳиб шудан ба курсии президентиро доранд. ҳарчанд Усмонзода ва Ғафоров дар сабқатҳои қаблӣ барои президентӣ овози камро ба даст оварданд, вале дар чанд интихоботҳои парлумонӣ ҳамчун вакил вориди маҷлиси намояндагон шуданд. ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод ин мавзӯъро пайгирӣ дорад ва ҳоло бо ӯ суҳбат мекунам. дуруд бар шумо. оё метавон гуфт ки бо ин номзадҳои аксаран такрорӣ маъракаи интихоботи президентӣ гарм мешавад ва умуман барномаи номзадҳо аз чӣ иборат аст? ташаккур Шалоҷон, бисёр савол ҷолиб. дирӯз бар иловаи Раҳматзода ҳизби демократии Тоҷикистон раиси худ Саид Ҷаъфар Усмонзодаро ҳамчун номзад аз ҳизб пешниҳод кард ки ҳамвора барои пуштибонӣ аз ҳукумати кунунӣ интиқод мешавад. ҳизби аграрӣ бошад номзадии Рустам Латифзода, яъне раиси ҳамин ҳизб, ва ҳизби социалистӣ ҳам номзадии раиси худ Абдуҳалим Ғафоровро пешниҳод кардааст. Латифзода бори аввал ва Ғафоров бори севум аст дар ин корзори сиёсӣ вориди рақобат мешавад. агар барномаи Латифзода таъмини амнияти давлатӣ, таҳкими марзҳо ва беҳбудии сатҳи зиндагии шаҳрвандон бошад, аз Ғафоров ки ваъда додааст дар душанбе метро месозад. аммо вақте Ғафоров барномаашро дар ҳузури журналистҳо муаррифӣ мекард, пушти сараш акси калони Эмомалӣ Раҳмон овезон буд. таҳлилгарон мегӯянд, дар Тоҷикистон ҳамаи он нафароне ки имрӯз кӯшиш мекунанд ба корзори интихобот ворид шаванд, ба хотири пур кардани фазои интихоботӣ ворид мешаванд. ба қавли онҳо аксари ҳизбҳои сиёсии кишвар кисагӣ ҳастанд ва ҳангоми маъракаҳои пеш аз интихоботӣ ҳеҷ таблиғоти ҷиддиеро ба роҳ нахоҳанд монд. хуб, раҳбари ҳизби социал-демократии Тоҷикистон Раҳматилло Зоиров мегӯяд пайравонаш талаб доранд ки ҳизб дар интихобот номзад пешбарӣ накунад. чаро? бибинед, ин ҳизб ҳанӯз баргузории анҷумани худро эълон накардааст, вале ба гуфтаи Зоиров ду бахши вилоятӣ 15 созмони шаҳриву ноҳиявии ҳамин ҳизб гуфтанд ки ҳизб набояд дар ҳамин интихобот иштирок кунад ва созмонҳои дигари ҳизбӣ талаб карданд ки интихобот ғайриқонунӣ ва бойкот шавад. зеро Зоиров рӯзи 21 август дар саҳифаи расмияш дар фейсбук навишт ки 10 созмони ҳизбаш аз эҳтимоли пешбарии номзадии Рустами Эмомалӣ, писари бузурги президент Эмомалӣ Раҳмон, ба мақоми президентӣ нигаронӣ кард ва гуфтанд ки агар номзадии ӯ пешниҳод шавад, эҳтимол дар кишвар ҷанги шармандӣ сар занад. вале Зоиров далел ва ё сабаби ин навиштаашро наовардааст. чаро ва барои чӣ? зимнан ба гуфтаи таҳлилгарон интихоботи навбатӣ як интригаи асосӣ дорад. оё дар ин маърака мо шоҳиди рақобати падару писар Эмомалӣ Раҳмон бо Рустами Эмомалӣ хоҳем шуд? бибинед, ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ки Эмомалӣ Раҳмон ва писараш узви ҳамин ҳизб ҳастанд, то кунун номзадии худро барои ширкат дар интихоботи дар пеши сода маълум накарданд. ин ҳизб ва ҷонибдоронаш ҳанӯз ба изҳороти раҳбари ҳизби социал-демократӣ вокуниш нишон надоданд, чунки Зоиров дар изҳороташ навиштааст ки бархе аз аъзои ҳукумат, махсусан насли калонсоли дастгоҳи ҳукуматӣ низ ба номзад шудани Рустами Эмомалӣ чандон розӣ нестанд. Рустами Эмомалӣ 33 сола шаҳрдори Душанбе ва раиси Маҷлиси Миллии Тоҷикистон аст ки расман нафари дуввум дар ҷумҳурӣ ба шумор меравад. як тамоиле ба назар мерасад ки эҳтимол вай ҷойгузини падараш шавад. аммо аксари таҳлилгарон мегӯянд ки дар ин навбат ҳам Эмомалӣ Раҳмон вориди интихоботи президентӣ мешавад ва ҳамон силсила сафарҳои ахири ӯ ба навоҳии атрофи Душанбе, Бадахшону Кӯлобу Суғдро намуна меёранд ки як барномаи пеш аз интихоботиаш будааст. аммо бо ин вуҷуд мо мунтазири анҷумани ҳизб хоҳем монд ки дар авоили моҳи сентябр баргузор хоҳад шуд. ташаккур барои суҳбат. ҳоло як огаҳӣ пешниҳоди шумо бинандагони азиз мешавад ва баъди он дар бораи муҳокимаи қотили 51 мусулмон дар Зеландияи Нав ва айнаки таърихии ганди ки беш аз $300,000 нарх шудааст суҳбат мекунем. марде ки масъули куштори 51 нафар дар ду масҷиди Зеландияи Нав дар моҳи марти соли 2019 мебошад, нақша кашида буд ки шумори ҳарчи бештари мардумро ба қатл расонад. рӯзи 24 август аснои муҳокима дар толори додгоҳ доситонҳо дар ин бора тафсилот доданд. Брентон Тарант, шаҳрванди 29 солаи Австралия, қатли 51 нафар, кӯшиши куштору 40 нафар ва ҳамлаи террористӣ дар шаҳри Крайстчорчро эътироф кард. Тарант бо дастони баста ва либоси хокистарӣ дар тан изҳороти наздикон ва вакилони қурбониҳоро мешунид. Ба қавли шоҳидон дар симои ӯ ҳеҷ эҳсосе зуҳур намекард. эҳтимол Тарант ба ҳабси абад бидуни имкони раҳоии шартӣ маҳкум шавад. додгоҳи олии ин кишвар то охири ҳафтаи равон ҳукми ӯро эълон хоҳад кард.
روز جمعه هفته گذشته یک عینک مهاتما گاندی قهرمان راه مبارزه برای استقلال هندوستان در مزایده بریتانیا به فروش رفت. غیر انتظاری تشکیل کنندگان مزایده خریداران این عینک در گوشه های مختلف جهان کم نبودند. صاحب این عینک نفری شد که صدها هزار دلار پیشنهاد نمود. ضمناً هندوستان محض در زمان رهبری مهاتما گاندی در سال 1947 صاحب استقلال شد. اسکندر خوجا میرزاده موضوع را ادامه می‌دهد. روز 21 اوگوست در مزایده بریستول شرقی انگلیا عینک پیشوای مبارزه برای استقلال هندوستان مهاتما گاندی به مبلغ 260,000 پوند استرلینگ یا خود بیش از 340,000 دلار به فروش رفت. به قول کارمند مزایده اندریو ستو، عینک از سیم ساخته شده 100 سال پیش به عمک تاجر امروزه آن تقدیم شده بود و در دوام 100 سال کسی در این خانواده فکر نمی کرد که عینک ارزشی دارد. وقتی من بار اول با صاحب عینک صحبت کردم او گفت اگر این چیز ارزشی نداشته باشد آن را پرتایید. ستو تخمین می کرد که عینک از 10 تا 20,000 پوند استرلینگ به فروش می رود. او میگوید مزایده عینک طول 24 ساعت در اینترنت دوام کرد و خریداران زیادی از گوشه‌های گوناگون عالم برای دریافت آن تلاش کردند. بالاخره در صحبت تلفنی با ستو، یک داوطلب آمریکایی نرخ بلندترین را پیشنهاد نموده است. گاندی سال 1869 به دنیا آمده، در دوام حیاتش از ایده مقاومت آسایشته بدون خشونت پشتیبانی کرده است. محض همین افکار در مبارزه هندوستان برای صاحب استقلالی نقش کلیدی داشت. زادروز گاندی 2 اکتبر همچون روز بین المللی مقاومت بدون خشونت جشن گرفته می شود. بسیاری ها گاندی را پدر ملت هندی می نامند. او همگی چند ماه پس از رهایی هندوستان از حکم بریتانیا در تاریخ 30 ژانویه سال 1948 از طرف یک افراطی هندو به قتل رسید. در ابتدای برنامه خبری داوطلب کرسی پرزیدنت از حزب اصلاحات اقتصادی وعده داد که برای جلوگیری از فرار مقصود از تاجیکستان تلاش می‌ورزد. اما به نظر می‌رسد که فعلا وضع برعکس است. یک دانشمند تاجیک میگوید بعد بازگشت از تحصیل در چین او را در جای کار پیشترش برقرار نمی‌کنند و حتی حکم دادگاه هم بر رهبری مؤسسه آنها تأثیری ندارد. جزئیات در گزارش مولارجب صوفی. 1.5 سال شد من قانونشکنیشو. جوهر امینوف دانشمند جوان تاجیک میگوید با گذشت بیش از 1 ماه از صادر شدن قرار دادگاه نتوانسته است دوباره به جای کار پیشینه‌اش در پژوهشگاه گیولوژی و ساختمان به زلزله تاب‌آور برگردد. نوبسته از اون که نماینده های سود از دیرکتور اینستیتوت طلب نمودند که حلنامه را در دایره قانون اجرا نماید، دیرکتور اینستیتوت و حقوقشناسانش از اجرایش حلنامه سود سرکشی کردند. دادگاه ناحیه شاه منصور پایتخت روز 7 ایول امسال قرار کرد که جوهر امینوف را در جای کار پیشینه‌اش برقرار کنند و به او جبران پردازند. این از کمترین حالت‌هایی است که یک شهروند در دادگاه به اداره دولتی غلبه می‌کند. جمشید امینوف میگوید برادرش با پیشنهاد پژوهشگاه گیولوژی و ساختمان به زمین‌جویی تاب‌آور برای بالا بردن تخصص به چین رفت. در آنجا 5 سال خواند و رساله علمی دفاع کرد، ولی در تاجیکستان از جای کار محروم شد. دیرکتور اینستیتوت گیولوژی ساختمان به زمین‌جویی تاب‌آور و سیسمولوژی اکادمی علم‌های تاجیکستان پولاد امیرزاده گفت آنها از بالای قرار دادگاه به زینه بالای شکایت بردند. دیرکتور اینستیتوت در صحبت بدون میکروفون همچنین گفت به کار قبول کردن جوهر امینوف مشکل ندارد، اما این نفر می‌خواهد که او را به وظیفه راهبری کننده تعیین کنند. همچنین مدیر مؤسسه تحقیقاتی گفت برادران حجت برای تصدیق دفاع عنوان علمیشان در چین در دست ندارند، اما برادران امینوف ها این ادعای دیرکتور را رد میکنند و میگویند که آنها همه سندها را پیشنهاد کردند. این هم در حالی است که اخیراً وزارت معارف تاجیکستان به داوطلبان هشدار داد که در وقت انتخاب دانشگاه‌های چین احتیاطکار باشند، چون اخیراً رسانه‌های چینی از فریبکاری بعضی افراد خبر دادند که داوطلبان را به دانشگاه‌های موجود نبوده دعوت می‌کنند. بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی در همین ثانیه‌ها به پایان می‌رسد. عزیزان فراموش نکنید فردا صبح بر وقت من همه شما را با خبرهای تازه در نوید بامدادی منتظر می‌مونم. تا آن دم خدا نگهداری هر یک شما.